cya kiganiro Sports Center kinyura kuri Cyuma TV show tukibanyuzaho buri wiki mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Pinkman. Nanjye nkaba nitwara wese. Ndakeka Pinkman tufite ibintu byinshi byo kubabwira. Okay, turi mu cyumweru cya international break, ariko still hari imikino myinshi yagiye y'ibihugu bitandukanye turaza kubanyuriramo tubabwira amakipe yamaze kwikarafia akajya muri World Cup n'andi akishaka tiketi ndetse nuko resulta zimeze mu mikino yagiye iba. Umukino turaza no kubanyurira n'u Rwanda urabizi rwarakinnye bitatu byari byitezwe Si ibintu bise bimaze kumenyerwa. Ariko witonde naje kubona ko u Rwanda rwahawe umutuku mu minota ya mbere. Ngo hari icyo ariko bizeza se rutabubona. Nibona narago twari gukurayo nka draw. Ntacyo nkwijeje. Kigali twari kubona draw nyamana Biragoye. Gusa nibura n'imikino yagiye iba mu bihugu bitandukanye. Portugal yananiwe gutsinda inganya na Ireland. Portugal nayo yari yizeye intsinzi. Cristiano yagiye ahusha amahirwe yabazwe n'ibitego ibintu byagiye bitungura abantu benshi. Cristiano Indi makipe twagenda tunyuramo abantu ni nka Croatia nayo yatsinze Malta ibitego 7-1. Hasi ibitego 7. Madrid yatsinze Madrid. Mediatere hatari. Mediatere hatari ntago yabura. Yaratsinze Cyane. Ikindi ni Germany yatsinze Chelsea ibitego 9. Amaye 9 byose Cyane. Umusore wa flop ya Chelsea bita Timo Werner yari irimo Afite akabazo. Acyafite akabazo ntabwo yabashije gukina game. Byatsinzwe n'abandi. Abakinnyi harimo Reus, Sane, Kaufman, Gundogan, Mura, Baku na Gopé. Abo nibo babashije gutsindira Germany. Yeah. Thomas Mura 2 nano ndetse na Sane 2. Kubango kayanisha n'ikipe. Hano y'ugaciro rwahora gubanura cyane. Muri uwo munsi ndabona arizo match z'ingenzi zagiye ziba. Umutoza mushya ubatoza bibuke ko muri yasezeye last season. Yatagutsinze byinshi ntago aganyurwa. Hands-free Kuwa gatanu rero Brazil nayo yatsinze Colombia igitego 1-0, Chile itsinda Paraguay 1-0, Peru itsinda Bolivia 3-0. Ubutaliyani bwo bwanganyije na Switzerland. Northern Ireland Abataliyani Lithuania. Agatanga abataliyani bibuke ko wa mediateur wa Chelsea bitageje bamuhaye penalty ku munota wa 90 gutyo agiye guhesha ikipe amanota 3 ndetse anayitware muri World Cup. Munota 90 rwose. Penalty arayihusha. Iba hari. Ibaho ariko rwose bazashakira kakanya ikomeye umutoza wari umukinnyi urimo uhanganira Ballon d'Or y'uyu mwaka kwimisha ikipe amanota 3. Yeka ko nawe bisubiza inyuma urwego bazayashakira ahandi. Scotland rero yatsinze Moldova 2-0. Austria itsinda Israel ibitego 4-2. Denmark nayo itsinda 3-1 cya Faroe Islands. Poland kwa Lewandowski batsinda Andorra ibitego 4-1. Lewandowski yatsinzemo 2. Lewandowski akomeje kwitwara neza. Abongereza nabo ndabona barabashije kwinjiza ibitego 5 mu izamu rya Albania. Ariko nagaruka kuri score sheet ibitego 3. Hat-trick. Yeah. Amusore arafite inyota yo gutsinda kabisa. Gufata ikipe nka Albania ahubwo nanabonye Harry Maguire nawe yaratsinda na celebra abantu batangira kumwibaza hatayiko ni gutsinda ikipe nka Albania ugacelebra muri Manchester United byarakunaniye. Albania yende kuvuna amavi koko ucelebra. Na Jordan Henderson yaratsinze. Ibitego 5 byose kose.
kabisa. ikipe ba South Akandi kantu kabaye ku munsi w'ejo, bitwara neza kabisa. kandi kantu kabaye ku munsi w'ejo nuko Abafaransa nabo banyagiye Kazakhstan ibitego 8. Ariko hagati aho gusa tukiri ku Bongereza kamwibariza nabonye ikipe ya Gareth Southgate ukareba elema afite ukareba ikipe yo mu 2006 yari irimo Wayne Makroni ndetse na Frank Lampard nubwo bari bakiri abana, ukareba na ya kipe yo muri 1996 nyuma yatwaye World Cup, ubona ari nk'iyi kipe ikomeye. ikipe ikomeye rero mbona ari ba Lampard nubwo mu bihe byayo nta kintu kinini yabashije guhereza Abongereza, ariko bidakwiye ko atari ikipe ikomeye kurusha aba basore umwaka ushize twabonye bagera kuri Euro finali cyane. ubu bakaba bari gukubita ibitego 5 nabo bisa nkaho tiketi ku wa mbere bazaba bamaze Sarubania se hari ubwo babitsinze Ubufaransa, ariko bikarifiye kare. ariko ntabwo ibyo bikarifiye kare kandi bikarifiye banabimerita, turabona yuko bayikubise bayihanira. ntabwo ibyo rwose byayigira ikintu gikanganye. Bafite na swad ndende, bafite n'abakinnyi benshi bo gusimburanwa, agiye bafite abantu benshi. urabona nk'abantuza nka aba bakinnyi babiri bohereje iwabo kujya kwivuza n'ibandi ko nahoze mbona Henderson narakina. Raheem Sterling nawe ntabwo azakina match zabiba ku munsi w'ejo kuko afite nabonye bandika ngo ni personal issues, nawe bamuhaye akaruhuko mu bibazo bye byihariye. Grealish yoherejwe muri club kujya kuvurwa, nawe asa nkaho atazakina cyane. ahubwo nabonye bahamagara na wa mwana ukinira Nizanye Chelsea ikina muri Crystal Palace bita Gallagher, nawe yaje kubahamagarwa. Nabonye bahamagara na Kagahana gakinira Arsenal Ross Smith, sinzi niba baragahaye umukino, kazareba uko kabigenza. Turabona no gusanga karakinnye game uko ngeze nayibonye. Zareba uko bimeze. N'indi mikino yagiye iba ku munsi w'ejo Abafaransa bo batsinze ibitego 8. Ibitego 8 byose. Nta gitunguranye. Ababiligi bo batsinze ibitego 3-1 batsinda ikipe bita Estonia. Nta gitunguranye. None se France yaheruka gutsinda ibitego 8 iryari ku buryo uvuga ngo nta gitunguranye. Nta gitunguranye bijyanye n'ikipe bayitsinze. Kazakhstan. Kazakhstan sekoni muri football. Yatsindiwe n'abandi. Mbappe yabasha gutsinda ibitego 4. Ibaze. Benzema nawe yabonamo 2, Rabiot na Griezmann kuri penalty. Benzema n'umusore nawe wari umaze igihe adahamagarwa, ariko urabona ko aho yahamagariwe inkunga ye ari kuyiderivaringa neza cyane. N'uyu musore Mbappe uyu nabonye ikinyamakuru Equipe, ibitego 4 na assist. nabonye ikinyamakuru Equipe n'ubundi usibye kandi cyo mu Bufaransa kimugira umukinnyi wa 10 na kabiri wabonye player rating 10/10. Ni ibintu kabisa 10 rwose. Biboneka hakeya mu mateka kubona umukinnyi uhabwa player rating 10/10, umukinnyi bayitwaye iyo match aba yayihamije. Ikindi nuko Ababiligi batsinze 3-1 cya Estonia. Ababiligi Bone tayari bo bamaze kwikarifiya rwose. nabo barakomeye cyane, bamaze kwikarifiya. abona na murumuna wa Hazard bita Togani Hazard yaratsinze ibitego. Ni Klasiko na Christian Benteke ariko ubundi katajya yahamagarwa noneho byagenze bite? Yahamagarwa ahubwo yazaga ari nka shuwa ya gatatu n'aba Batshuayi, yazaga ari inyuma iyo ngiyo ntabwo byabaga bimworoheye. Wales nayo itsinda ibitego 5 biteye iyo bita Belarus. Aaron Ramsey ibitego 2. Amazi rwose. Ben Davies, Nico Williams na Conor Roberts. Ko
agakipe nako kajya kagira ukuntu kihagararaho mu buryo bwaho. ka Belarus Turukiya nayo itsinda Gibraltar ibitego 6 ku busa. ikipe ariko hagiye haboneka ibitego byinshi cyane. Kereka kereka Abahorandi nibo mbona bananiwe gutsinda banganya na Montenegro. ariko Abahorandi nuko basa nk'aho birangaye ikipe ikabambura intsinzi, ariko mu by'ukuri bisa nk'aho bakinnye iminota 80 yose intsinzi bayifite mu biganza. Birangayeho kuko ndi kubona nuza Montenegro yaraje yishyura ibitego bya bibiri byari byatsinzwe na Memphis Depay. Yari yabitsinze kare rwose bigera ku minota 80 bafite intsinzi ariko baza kuyamburwa cyane. kuvuga baracyategereje kuri ko batsinze umukino ngo babone inota yenda baze umukino bazanahuramo ndetse na Norwich. Gusa uyu munsi ndabona icyitwa match ari Luxembourg iri buhure na Ireland, Portugal igahura na Serbia. Portugal ikeneye inota rimwe kugira ngo ibashe kwikarifiya nayo mu cy'isi. Portugal abagereki bagahura na Kosovo, Spain igahura na Sweden. Croatia yo uyu munsi yamaze gutsinda Abarusi igitego 1-0. Slovakia nayo yatsinze ibitego 6 bita Malta. Kugeza ubu ngubu Abadage bafite igitego kimwe bari guhura na Romania ku munota 23 Abadage bashyizemo igitego. Kai Havertz umukinnyi wa Chelsea bataka wabo. Uyu mukinnyi rero Kai Havertz buriya ni umukinnyi w'umuhanga. Njyewe njya ndeba imikino yakina muri Bayer Leverkusen, Chelsea itaramutangaho miliyoni 80 zingahe. Ariko nakundaga imikinire ye, n'umukinnyi w'umuhanga ndetse abantu bagenda bibaza ariko Kai Havertz twabonaga muri Bayer Leverkusen umupira yateraga ko tutabona muri Chelsea. Kai Havertz ni umukinnyi w'umuhanga nuko byamugoye kwiyadapta muri system y'Abongereza, ariko Real Madrid ni umukinnyi zashakaga ukamureba wabona buryo cyo tracing abakinnyi mu kibuga, wabona pace yagenderaho umuvuduko ukabona ko ari umukinnyi uteye ubwoba, ariko ubu rwose simubona neza muri Chelsea. Cyo kora uyu mukinnyi afite n'amahirwe bayafite tubura uko bigenda. Ubusimo ya Chelsea siyo batsinze igitego kimwe finale batsinze Manchester City. Baramuramya kiriya cyonyine kuba bakimugurira kirahagije. Birabaye. Ikindi rero ku munsi w'ejo wende imwe mu mikino ku wa mbere ndi mu mikino y'ingenzi twabwira abantu nuko Abongereza bazahura na San Marino. Inge nuko yinyagira noneho San Marino nakubita 20 rwose. Abataliyani bazahura na Northern Ireland. Portugal izahura na Switzerland. Scotland nayo babwira na Denmark. Andorra na Albania. Kuko Scotland isa nkaho imikino yayo 5 iheruka yayitsinze yose. Kana Denmark nayo nuko iratsinda. Ndumva abantu imikino Scotland na Denmark nta makipe ajya gorana kenshi yakinnye ni wapfa predicting aho haratsinda ingi tsinda umugabo hagasi ubundi. Yenda tuvuye kuri ibyo by'imikino ndi ngingo twagarukaho ni Xavi na Barcelona. Bimeze bite hariya, yaba abakinnyi ari ushaka kongeramo, yaba impinduka umubonaho, yaba abakinnyi barangije amasezerano ubona ashobora kongerera abo yifuza, bimeze bite? Ariko ibintu nasomye bavuga ko Dani Alves yamaze gusinya biri official muri Barcelona, yahamagawe n'umutoza mukuru Xavi. Alves rwose nawe yamaze kubitangaza ritayari cyane. Umusore nka Xavi kuba yagarura Dani Alves, hariya Dani Alves yarakenewe. Alves ni experience yigendera. Ni umugabo wagaragaje ko imyaka ari imibare gusa, agifite akabaraga kuba yatera cyane. Okay, azatangira gukina mu Rwanda imikino yo official
ariko mu by'ukuri simbona yuko hari ikintu kizima yakingira. Nabonye bandika ngo yamuzaniye ngo agire icyo afasha abakinnyi muri training ndetse no muri dressing room, ariko uriya nta kintu yafasha abakinnyi. Hari abana bakizamuka arabafasha mu myumvire. Biriya nanone ni umutoza w'umwana uje gutoza kubera yuko ari umurigendi, icyo avuze cyose bakamwumva. Avuga ati aba bantu twarabanye bamfasha. Ariko mu by'ukuri Dani Alves umukambwe pe, nuko n'ubundi ni amafaranga ahembwa afatika yatuma ikipe itamuzana, ariko ubundi Alves ntabwo njyewe mbona nk'umukinnyi ufite icyo yafasha Barcelona. Muri munyujijemo nta kintu azayifasha kabisa, nta kintu azayifasha. Hanyuma abandi yifuza bo bimeze bite? Nabonye yifuza uriya mwana wa Chelsea, abahungu ba Chelsea bagurishije muri Rome ejo bundi bita Coleman Odoi aramushaka, ashaka ndetse ahubwo ashaka abakinnyi ba Chelsea bose, ashaka Hakim Ziyech, ashaka Christian Pulisic, ahubwo nazi Pilivueta nabonye nawe ari mu bashobora kuba bifuza. Uko numva ashaka abasaza, arashaka abagabo bamufasha nyine kugira ibyo azamura mu gihe agitegura abana. Bamufasha iki se? Yakimpoinze abakozi bamufasha, akareka abakinnyi baza gukomesha abandi nka Zipirikireta umusaza w'imyaka ingahe, ukamwongeraho Dani Alves muri defense, aba bantu bazajya mu kibuga bakora ikibombe. Nta kintu bazakora hano, nta kintu bazakora. Hano hari inkuru, umuntu muzima bashaka ni Pulisic we yabafasha ndabizi. Hano hari inkuru nimba ari igihuha ariko ishobora kuba isekeje bijyanye na bwa bukungu buke bwa Barca muri iyi minsi. Bavuga ko rwose Dani Alves azajya yinjiza ipawundi iyero rimwe buri cyumweru. Yasijijisha bishobora kugira ngo babeshye ibitabo bibagenzura. Bishobora no kuba ari byo, kuko uriya ni umusaza yarajabutse, nta kintu aje kumara muri Barcelona. Ku buryo yakoreye ipawundi rimwe ni nk'igihuha, ntabwo ipawundi rimwe nanone yarikorera. Bishobora kuba ari ukugira ngo kuko ikipe ifite ibibazo by'ubukungu kugira ngo bashyire mu bitabo imibare itabagonga, ariko byanze bikunze ashobora kuzajya agira icyo abona kindi kitari mu bitabo mu buryo bwabo. Kuko mu minsi yashize niyo yari kuba ahemberwa yakorera ubuntu, ntabwo yari kubona uko yiyandikisha, ntabwo byari gukunda. Rwose barashe ubusa, nta kintu kizima bazanye nuko ubibona. aho iriya shobora yanuza iriya transfer rwose ya Dani Alves, kuba Dani Alves yaza muri Barcelona simona umuntu yaza nibura ataje nk'umukinnyi akaza yenda nka assistant coach wa Xavi, aho ngaho byari kuba bimakinga sense, ariko mu by'ukuri cyane kuza n'umukinnyi uzajya mu kibuga ugakina kuri iriya myaka nta kintu kizima yafasha Barcelona cyane rwose. Hariya biba bigoyemo. Twasoza rero kandi kantu wabwira abantu twasoza tukabararikira next weekend amashampiyona yose azaba yagarutse. ngaho nibwo umuntu aba ari mu mavuta rwose ameze neza. Turabashimiye rero, ibihe byiza.